Karom, pini belta arjuita, pini belta tanbang di sami prutimatron pi. Aprangsi beltang ton pen, cepajil midam dia prang-prang, beltang kung pi arjuita. Karbi la mera ma ingdeng kora sergap ningkane segama pipinian nini kitro. APHL si ingdeng kitong kitrok mahang kitrani ing samjin pen patron pom. Lomba jong ke paro si karihan si polling station angkang di sama arada tumpen Sonto Maromu Karbi ang di Mas Council CM apat kacening ri. BJP hampang asong tumpen Pristha Pramuk amai kipedopon. Usuka hampang asong tumpen denarong ahiti panjuli kang cilang sogeda matura kiklan kasay oy putak ningkang samsi kacepak lang pom. Beltang kung pi arju ponda rapi putot beltang ton pen cepajil midam sina. Bokazan konstituensi angkang kapalo hancang langsok lamalong BJP asong atumpen Pristha Pramuk amai padopon. Ini hancang langsok lamalong BJP pen Bokazan LD konstituensi angkang keparlo konstituensi trok keparlo apolingtin aphan voter list Pristha Pramuk amai padopon. Tapang suamai long East Karbi Anglong District Committee amai pu rotan tiron pensi ini BJP amai cipahem pukon. Tapang suamai long manpeng alohi Assam Pradesh mai pu Ranjit Kumar Das Assam Pradesh East in Charge Bhumis Sharma Bokazan LD Constituency MLA Dr. Nomal Namit Karbi Anglong di Mas Council ia matundoan cetong. Nilai bentor tapang dakon irayong News.News Karbi Anglong. আচলতে বদরদিন আজমল ডাঙৰীয়াই পূৰ্বতে যেনেকুৱাকৈ সংখ্যালঘু সমাজক আৱেগিক কৰি তুলিছিলে তেওঁ এতিয়াও ভাবি আছে যে সংখ্যালঘু সমাজ আৱেগিক কৰিব পাৰিলে তেওঁলোকৰ যি ভোটৰ ব্যৱস্থা সেই ভোটৰ ব্যৱস্থা এবাৰ হ'ব বুলি ভাবিছে কিন্তু সংখ্যালঘু সমাজৰ তেওঁলোকৰ সখী সন্তানেই হওক বা আদি যিখন সমাজ সেই সমাজখনো বুজি উঠিছে যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যি সবকে সাথ সবকে বিকাশ আৰু সবকে বিশ্বাস যি নীতি সেই নীতিৰ আধাৰত ইতিমধ্যে অসমৰে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতীয় সমাজৰ ৰাইজে বিশেষকৈ সংখ্যালঘু সমাজে ফল লাভ কৰিছে আজি Lakhaini di sama angkang udeng langso thansing rong phal arat BJP Parivartana Sarkar aphan Sonthom Hormu kachuning ri. Lomba jong ke paro sikari hanse polling station angkang di sama Lakhaini udeng langso thangsing rong phal aratum BJP Parivartan Sarkar aphan Sonthom Hormu kachuning ri lake isi di sama lang roi adolong kini long le pata lapen kitom school playground amuka prapjin penang pinang jibuta udeng langso thangsing rong phar arat CM tuluram rong hangapan chunri pedopon pin purpon me udeng langso thangsing rong phar arat manja ahiti pen kahelo kilometer kreheni an doji barla ahod lote langkethe lang plain kiso kachelangta phule phukok pen chipar se towai mu kachanam dam jia phanta keng pen manjaan tam nangji lapente suarlo aki so delivery hot sitame towar ebek aki song tame chichak nanglo la si prapchen penamele election aprang dolong nangki piserak nangko lapen land and revenue akarpi anglong to Mas Council yin amarsing piso aphan tame aken joy pen kidoketer teblong jiaphan long le pata nang piserak nangji puta chuning report lombajong block awigisi maipu media sing hanse aphan ta prapchen pen school playground nang pinangji puta thangsing rong phar aradatum MP MLA CM pendang lokar pianglo de Mas Council along arpu kido anatuma phanta thangsing rong phar arong aradatum kisong pen nang pajok nang popusi towar cholang pon manja pen berta pangdakpot Sonje Tisu News.News Karbi Anglong News 24 alang di tum pini ni tumarong den thangsing rong pharong na thomri the pot alang tum phan churu palo apeni tum pini alang tum phan arsekrum ang chuning ring tung lam ke la hello ni tum ke dam ke bang dak rong pen manja kilometer kre ni la ana jak du pen alang pangkai pet la si no so alang long dolong prabjin pen thing pe dolong nang pinangi ni tum ki bi ki thia jo phelo ka la twa la hello
lasi nang tum kolmen hin pen prabin pen na rap nang poli tum athe dak rong school do school samar stame Usuka ham phanga songa tum pen dena rong hiti panjuri kang thilang so towal keselam kesai oi aputhak ningkang samse kachepaklang. Mahamaya constituency ang kang dongmuka kalong dongmuka katuwar division ang kang pen denarong ahiti panjuri kang chilangso kedamatowar keselam kisai oya puthak usuka aham phanga songa tumpen ningkang samse kachepaklang pon athilapang so towar chikhoi jonta lengke lang pen sitame wak at lake contractor mitubura ke claim kisai oy puta akoy pipon lasip kapjin pen puthat kachese mar thujia phan sodak pen pachini pon kali pulotang ke akang tuang geng damnang kok poputa usuka central committee tun maipu rajutirang pen tharang ke athengno thampon News Desk report News.News Karbi Anglong Dokmoka Road Division Angkang Dengau Bazar Panjuri Kang Chilang Sokeda Matowal Kontraktor Mintubura Asai ke klaim ke sai oya joine Ceklo Yonda Dam Desi La Sotowar Cethar et Rak et La Senil Tung Usuka Songpen Sodak Pachini lo Jeng La So Towar Puthot Jisemar Tu Nangji Yang Jisemar Tu Te Pulo Dangte Ni Tu Akang Tu Yang Dengan Kachisong Ye Pan Deng Nang Kokpo Karbi lamet amai ingdeng koira sirkep ningkan isek amai pipini an nini kicok. Karbi lamet amai ingdeng koira sirkep ningkan isek amai pi arkoi ni phain koi pen pangcheng pangsi ni phain koira ke thom arni an pajut ponpo tingi ni phain koira ini arni asa yang kong por phainer kep ada bapor lama kang thur hidinat rongpi mai phukele ahin pensi lama inthur pon por phainer kep raj timapor tirim chikimo dharam do ana hin pen or phaisir kep tung e long kamal arani kang pula pen pinisa long alohi sarpo nang kachitong dun sumrong hang e jadi Assam minister lapen arai sangho MSc lapen EM Karbiang Law Defense Council tumpen nang chitong dun por phai kre siraj timapor karchwa mai Karbia khaya phan nong meki wana tumaphan por phai nia por pen phat isi pharmara bang phua mai hini klim somara tumachetai por phai phua por pen karlitang Juliram Ronghang Nun Kanamalin Kang Pupon Sar Dilip Terang ADC Lapen SDO Civil Hin Pensi Ing Pupon Lapen Ing Deng Kore Sirkep Ningkane Segamai Pi Karbi Lamet Amaya Sayalong Karbiang Law Defense Council Department Kedo Anatum Ali Racham Nang Kipidun Pregjam Department at Hatum Pen Nang Chitodun Tilai pen berita pangdakpan irai rongpi News.News Karbiang Long. Lakha Krepo Mahamaya Constituency Dongmukak HS School Patwa Klamalong Dongmukak Along APHOC Indeng Kitong Amahang Kecekani Talon Pon. Bangsa long APHOC Maipu Jonas Inti Kathar Pensi Maithari Pon Adabapor Song Lamata APHOC Maipu Hin Pensi Bachipur Pon Lapenapitu APHOC Spokesperson Angtong Inti Kathar Pensi Man Kidwa Tumapan Pachini Pon La Solong APHOC Klempangatum Central Committee Kursing Timung Organizing Secretary Simpson Teron Legal So Sarkari Rongpar Secretary Bikram Hanse Depend Rongpi Office Secretary Women Wing Surita Kramsapi Pratima Inghipi Lapen Power Kihat LA President Suren Kramsa Secretary Ruby Singh Ronghang Mongol Singh Teron Lapen Penangan APHOC Klempangatum Ongdong Armu Chitong Donsi Pinilapangso Katulonalong RDP Dul
Pinilabang so katalon po na long mazainin kami tingkon bitong ring tama pen bang narkep susi APHOC asong cepa ogdon anpar kaprek a constituency pen tamik penaan armu BJP Congress along pen GOC APHOC along jakok pangtang dun. Lapen tu pinibang so katalon po na long alang litumpen chandrai det charia nong tamik Don thong kep susi atumapan pajir pon jasemet bangso nong ilaki osumar bang kep kidolapen apat atumapan si bangso nong pajir pon bangso nong laki osumar paduonang ji apayapan aduk tangkoy lapuson apan kali puta alang litumpen than paklar pon api ju APHOC si amai pu Jonas indikator pen lamjai pon si ingsamjen pen talon pachun pon Council Asia makai panai nang tum tambe damsi nang tum arjunai. Akhe lok Islam ke council long saja kong do. Tuliram long hang ke hai alang li sila solo ke Islam long aja kong do. Koren sing dia ke hai silang li chairman lo. So drafting committee chairman lo. Lasila sola maputha ke nang li tum media hen tami nang li tum tami arju bek nang ji. Ate rat pan pachin ningi la solo ke Islam long kupilo ke dono. La sola mutha nang tum arju bek nang rat pan ke paklang ningi hormu. Laki rap jong cini ne pulote mulut mana keno itu makai pan kini kisung dokop hai ji. Aja jisong bom jilang ma po bangke nangkar juta manghutu memelo binong ke. Kasi song bom je fansi election ke jedan dunji pulo. Election hai heti ke situm la electoral roll selam unne de law selam unne de jike. Un person de tum election thudun de jile party to selam de ji ne tu. Sir, isi question arjulang nangli tum ahud isi kaning je do nangli tum kichi eso phan voter list kang thanji punangli tum laso alam putha kupisi puji lage la lo selam de tike ing than long le lo lo long si hadak pidukok nangi lake paragraph 2 sub paragraph 6 pen 7 long si duk lake la si hala lo ka selam hedi ka selam tum yong si ing than nang ji pu selam pon de lo te ing than long po BJP tu ing than nang ni pu ke bange la si ka selam da bang ponja da lo pen selam rong lo Ponchayat law pulete lake tribal tu malo ka lidet ke lake general law lake hala dak ating ben ponchayat ating pulete hala tu ing kan thelo la hello alam bangke Tenalong pen berdapang dak konten tong News.News Karbi Anglong Pinya bilta la pon si kang ton inglong do mi thame kardong